Onye be ma so pema, onye obi apema. Me don baba me pemba. Pema. Is that what girlfriend? Yes, ya meti ye. Aye. Yes, ya meti ye. Who girlfriend? I'm your girlfriend. One na ti dan ba kom. Me ye nti da ba kom. Da be na be worry. Brebe ne nhwe nim so be worry. And I me so me dwien se me worry yes ya so. But what dwene se sabi mu fa nche me abusuafo. Woni ma be dida saa. Me ye ma dwi se me ni ma be da saa. Se oba na me ni no wo no. Okay. Oye me woni se odo me de wi a metie. Okay. Now bet me ahwe me so. I bia o chine bi because me do pede wo chi no. E wo mu a me Philippines no. And then 2 days me da pona me da pass me da me usa me Philippines ne power me chi do patent no. It is sometimes no me am kwabo to make say force na worry there na worry. Okay. Me nya kama worry. Ba oban be ba no wie no. Wo da worry se ko tune ne mu a no fa ne baby. And na ma bia we be ba na we akọ. Ba nya se bia me ye masem. Obutaifu. Yeah, nipa bi o say bia ne akọ ne bo soro. Bi so bia. Wow. Okay, what the way I would see no. Watch me, excuse my language. What you want to say enchena obuafu. Oh yeah. Wow. Ba me taye kom. What are you cool? Yeah. When was the last time I won your bar die? Last time you know about die. Yes. Abra woni serious girlfriend. Na ebre na some ways wa. You want her. Who be say when was the last time you know about die? Na see who say be oba. Adam me say before badana. Wow. And just a question than is a question, Mr. Wow. Yankasa. Wow. On carbon. On carbon. So we cheer the all can say one of the last time. You know about that. 2 years. Oh, me ne about 2 years there what? 2 years there what? I think I want me pacho. When was the last time when oba die? I think 4 months ni. 4 months ni. For baby bill. But try. When am for them to say? Madam, yeah, boko. Only abusuafo ntem etesɛn. O me ne abusuafo etemi boko. E den na opese Ghana for eye maw anadofo a e show eye maw. Okay, dear me pese Ghana for eye maw me say. Show o camera nim. Dear me pese Ghana for eye maw me say. Omo dom menum. Omo dom menum na dear me ye bia no we de. Omo som. Show o camera nim. Omo som de enfe mami. Afi so no me nyobi abeso me mu na adwuma me ye ya enwuma adwuma yi ma tumi ya de eda gudu pempeso a me pese me du wabrabo no mu me pese producer manager like serious entertainment house be again because me next Shatawale wa Ghana wo ye next Shatawale I swear e wa Ghana I swear what me ni ana wanya akwanya ni Shatawale me nua be ma e hia da bi am for say me say no it means me pe kwan so a hia na me share so de be oja. Wow. Me next Shatawale me kan wa obi ope bia on to na date se me entertainment house I mo serious say bia o mo discover she me mo a ya pese o hwe camera na ka asem ai da wakoma so e kire me nua pani Shatawale na ye hwe say yankopon be kana koma ama na beboa wa hwe camera ni mai Shata boso ene se me ba kwa na ka pese me fa bu design en tumi ya me pa chopa me pese me fa wo ya menum ye de jaw no every miss ma try sa say Shata offer na wa if you your godfather jibo like call bear we ni one man the next person I bet me take a seat me. Wow. Next person I will bet me take his Shatawale a seat Pampers Boy and would you say din Pampers na or the atom ho no yeah Shatawale bet me assign you and also bet me aboa. Oh say e din no enye me ni pedua no e din de woni pem na meye no and the pardon where the ebedi mechi no why you ready say obesa with din Pampers Boy no and I di bra bofwo uko de bra bofwo enti Shatawale fa wa obesa din Pampers Boy na bra bofwo na me so okay but aka Pampers Boy okay but just what I say enye say bia me abo woko eya wo de e wani je say onama enkofo bodin Pampers Boy. Oh yeah, because my fans. First, let me diare o. First, me na mama 4 point me. No be point obian na sire. It is a Pampers at that moment. Me nam no be point me. No say Brian twa picture. Okay. Nyakopon ya bi. Okay. Nyakopon because ma me super o. Super seriously. Onama nkofo Yeah. Omo Ya ma. Omo boje so. Oh. Wo say we superstar. Anye say me say me ye. We superstar. Yeah. Wow. Benefit ben ena wa uba industry when I started a music career no when ya seconds.
benefit amenya say abie kwan ma me okay bibia ne pai me hi and yama me welcome wow it benefit amenya no so no wow my freestyle show camera nim na onyom no my freestyle odomatia se uromie odomatia se upeme odomatia se uromie no odomatia se upeme ne mo kire me eda woni be jai na me da me wonso I say yes nipa da no so ndaye na so daye pa de me so bi do if say ade ye friend eda no me nya bi depo na ma so ndaye adisa na me komi koda me bo me ni ani so nku a me de ne so sa na de pa chi eno so sa na esunya so afọ adichin na me na mabonten a wo hwe me ni ma ye si renkwa ne mo makoma mu na rewa hye mo ma brother for me ko masem ni daddy me bisa asem we saka me yakufo pa bianka na ka bra me bre me ko so abra se ya na ka ni sua me tie me to so ati ana mama me wo bisa o se me mama egate ma na ka mafo betini wo mo sa wo so asere mi ana Debi. Me bisamu. Debi. Ete ka me abona me de ba out no. Wow. Me abona me de ba out no Vivon. Omo picture na me that to me phone so no. For two. Vivon and a vegan and my Vivon. Okay. Okay, Bishop, yes, obi si emi sa o say. Pese obeka no kre. Wo ye gay. Afei, wo pe enuro so pa. O so woni mu. O se wo pe enuro so pa. O san ye gay. Yemi sa o say nya no kra na. Onemi awe ebusuan be no me bo. Okay. That be me nipa kana sema. Okay. Friday way. Me first album na me launch here. Be the me so for me ele two so. Wow. E fen Professor Sarah, Mama okay. Sarah. Okay. Or Mazion. Very powerful woman. Ono no bo mpa man baby am say me ko baby no say baby akọ na nya sign. Ti me share say me say no, ma me fe ne din enya me album. Ti me first album. Wo be say obi obe me bia no. Ma me din na me to a son of Sarah. Let's say me ye ne ba. Okay. Ono ye me spiritual mother. Okay. It obi am me pay bro. I dem Friday we kwa me night me group face Saturday be sa efie. Okay. Me group face 6. Ma so for nya omo nim. Aw me fa so le nja agro. Uyo obi a we ye mpaibọ for pa. Mama, asori be na akọ. Mount Zion. Ewe hemfa. Ewa wash. My University Hospital one side. Okay. Ehonum na akọ. Yeah. Osof maame, e friend say. Mama Sarah. Mama Sarah. What's me come the vim na ebo ne din. Yes, o ba be ma no. O ba no e be ma na yes o se o pa. Yeah, o say me. Ono na azesia no say e be me utim say me ku me ho a na me jai. Ade etai ba utim. Oh yeah, how many times na ba utim so o person o yo. First one because na epo no epo anu e wo Accra Sun City beach one. Me nim say wonim sa beach na. One say wo pa one say because now okay. And papa bi buy no ka say no. Mama try no when age o meeting about 12. Me last store na make it wo echi na wo say me twa nto a make kan dey mbiom. So and papa no mama here dey me sign here. Apart from no so no e go be me hwe dey we am be bre na be dey menyu ko be na amafo mboam na amafo stress me a. Okay. It me try say be ku me. Shodi, yes men kan sure say enipa bi a wo be hunu bi ya no bu no. Esan say wo bi nim de da. Wo ba bo. Mama say mama me buni say ku so yeah me card way accident won so obi enan eye ne ya ensre no accident won so obi sa so ye ne ya ensre no Sa same way o refer to why me refer to obi a o okay but me kan jena okay ye nya obi o hwe me bia no okay because yan fa wo me okay and ma be ti ade ye me ya wa baba ma me sun se me kai se bia yan fa wo me ne me ti sei anya me de se me ti sei o so unua no mo no anya me de that ye 10 enti unua no mo no fiti me unua no mo no apart from nuanom 10 no apart from onko ana me ka de ba no achacha no e wo me ka ba no fiti stana ye me hu say ye se obi po ye me fie a ni na po e de e ne ya iti mi tuwa na me hwe sa anya mo nya me di aro me tie ne suo abofo daddy ye fa ne say me be wo ba na obi aka say wo ba be sell na ma wo ba na me ba na nsam a enti na me ti wona me di aro me ka me ba na wati me nim naka president ye ex president kufuo so ni me say na obetina we mu onim aya poncha na be tu no okay obetina kan mu okoba wa bebu ni nan ye twa ne tu ni na tu ni nya
Why say it ye kasama say me ko pe cheese ni cheese bia ne boa no na che say asem na shodi kan ye no ase eye wo ya shodi me pa cho panichao there be panichao no ebia uhun ya asema me pese me tu wo mabrabo mu enye ne bonne so ba ya me facha say bia unya no wrong way I'm sorry but it's not how it because is because enko phone say na woni ne kasa one na kasa ye it seems like Ghana wo ho ye mpe no kware okay Ghana for no they are hypocrite because obi say catch me say me dey be na geni braba o see enye so oyawinti na me yesa because me na mo de oni minim say me buade pa me bu nipa mostly wo mo omo yare ba nia me pa kire ne kasa ne say enye ne yawinti but ye won chansi bia ni mo aso me da se yes me mbisa o say ana me kan sure say Freemason for wo mo enyusu enipa sene a wo betena ha wo kan ye no mama me catch me ba Freemason for because omo de niema omo ye niema papa me see enye omo nyina e na omo ye niema enye okot say that is obeka ya me bo okot so there e dey so there e wo mu but Freemason tell na me correct you say Freemason okot yeah it was me can Freemason first me can okot so say bia so me ko akira ko tie isema me kan nya I'm not lying here mama say be twa ntoro wa e mama ne hu e na me dey twa bonte enti adewe dey no enti edie pa na nipa no hu mu ana alaji na na se papa no hu wo mu nti ana wo pese wo de ko join ni music no music na ya music air spirit na se so pese wo che se music for no bebre na ko join ni me ka obi asem ye o me ka obi akọ join Freemason obi ani ekwan a ofa so edididie obi won ma oda na wodidi bi so oto ena so obi aso ni ekwan ofa so ye de edi sanasa eti mi ko se obi asa enfema no me ka me de daddy enuma adwuma we no ye fan say bia obi ebo no ban obi otonto so me pa cho ye bre no nti hwa wo camera nim wo telephone number bia o pesa wo di tudwa e bia na programs ane a utimi hye Pampers ne ade ko bo programs e ko programs man kofo ani je no e bia na obi pesa ofro na occasions ya eda ye nimi next month nkwan Christmas o mi wo gidie se nkofo bebre be frɛ for programs nti hye wo camera nim na fa wo telephone number me telephone number o friend na nisan kam on send me hi on WhatsApp okay 054 37 32 103 054 37 32 103 Mpacho san bobi 054 054 37 32 103 san bobi mame 054 37 32 103 Brad for aka the Pampers Boy. Okay. And some ya kenyina no. Efutu ben ni kra anything. Show camera nim na for 2 seconds am I. Efutu amede ba na nya efutu person fi magana what there. Mo eya mo ma mo so ema yena yayare yeni ani yeni sa yeni nan no. Ya dwen yet ye so too much. Okay. Because enye menum na me enye nyum na me nwa ahye. Na ma fom ye me we atu e we come na ka bia ba now e bia me nim bia me so ye de me nam because it be sremu mundo ye because branda ye bo no e ya kontuo ade chie bia so ye de ene mu sem ti ye sremu a mu obi e wo kwan wa wo de oye mbo no kura po o tena mu che wo ka mo kura po a o tena mu che wo ka mo kura po na like mu ma no so se ono so ye de o ka ne pa ho okay na me de me second album so ba mo bua me na me to me because I'm here to help people with physical challenge. Me ba say me boa omo here physical challenge because Sunday Friday we come all night no. You see ye ntro ade a ye pe. Ade me tro ye no. Me ka janya ko say o ma me do be person here de me do. Na me nya sika see dan fema yare for na me boa yare for because okay. Me wo mu me the way e etie how people treat. Nyame. Onhira wate say ye to nsafre wa but enkofo say me bisa say still or say obi say the guy is still not happy with Shodi. Shodi a comment obi comment na aba what confirm be ka say papa yi Pampers man onye happy with such statements no me pa me pesa opa ne chew na na koma eto me be tia ko mama say me free and me on normal me on normal wa me my just me free akwaso ba just block because me obi a me mpensem bia be makodam na madwen yeah because
chance be it ma say me fa wo ba the what you mama me need that first now me crash power kama Nayas assemble ya nam me show video party na say me me crash power it mama ni taka me ba yan ka wo ka say me so down na say me don kwa dia of course say me ti ase yeah it won't tell me say it won't tell me say in bana me go farm me size in some me say okay it me go for oba okay me go for oba sebi oba like other bottom Shodi me pacho me pesa opanicho na papa dia pacho no so esan to so se makaseti awa enya se asante kasa no listen asante kasa akan kasa chi kasa sa wo kasa sa makaseti ya wala asem na wo asem we matisa asem we be pacho listen who dey asem we enya ne bonne so wutie Shodi me nam no Udi makasa fachamen. Sa makasa etia bra obofo. Yo hwe mi bia se. Se me no sunama. Sebi je me tia pra me sunamu ni mu a. Be me tia no. Me sani oba na me ni no wo na guess me yes ah. Almost me talk so mo chen. I don't know there. No dey problem. Enya ma se. I don't feel comfortable. Enya se wakasa tia na. Fachamen. Makasa etia wa fachamen. Enya se waka yi sa se makasa ya kanfo. Kasa na me kan no so wan sia anasa ya fachamen. Me say me kona. We gonna move from here. I'll just block. Me pa cho tie. Betima pe mo show decide here. Okay. Me check it about be 6 years ago. Okay. Minim nipa bi a shodi. Okay. Ene ne atu na mo adi agro pen ya. Okay. Sorry to say na ono so no na oka ne nan sei. Ene ni ba akoso kura na ye. Okay. Ah, do it na mo say impression. Anu di amfa. Da be question me, da me be say me. Papa say me pacho we dey ani die kwa so am ki. Onu kwa awawe mu. Say papa wo be bo so dey amana pa bra. We need to free. What you say? Shodi Esa kwa Shodi. Woni ni ko atwempena. Oni ni twempena. E da ni tro go so ka tell say me. So ka tell ni say wo so wonya fu. Wo so ka tell Shodi say wonya fu. Mama me feel proud of say so. Who start na wo so wonya fu. Say madam for. Edi na wabo no. Say madam for wo mo fie. They don't feel proud about themselves. Maybe feel proud. No so say Shodi ni ka tell wo so wonya fu. En na ma wo di wo so kan bi ye dey. E kire no. Papa me pacho mompa yabranti echo TV so yes me na about here people used to say all these things to me now about TV so that you go and say asama make an obofo I'm not okay so no be daddy so no be an na ne ya enam etwe prata e no go na say o chele e chele say any so je one ka chele person ba ko fa ni mu anu na me mabaa no mabaa ye me go the teach Ghanaian boy no necessary ohun say wo mu wani mutia wo that word tie we di me ba cut your quota go to your size some go to me won chansi bia ni mu aso nti bi da it is a chile me so baby me bi sa wo and the one that with him because who to her wo kasa wo na yasi no listen I metro wo mo so what's it me okay we da me ba so pe me me ka se me pe baby udia me kasa no na wo kasa na wo pe me na me ka cho say wo nya me type of bema me fa se mbesi wo pa and I'm saying come me because wo nya type but Shodi one kasa ye say wo dey one kasa onya chance bia ni that word in the month see ase enya word dey boni o okay so because chance bia ni mu aso a mo month ni America na say tie di America no say me ti hey na obeka try me say wo pe me a e wo e bia wo sika level ba bia edu so person chance obia ni ne type ye wo bia ni ne type tense no ye kan sim say month ase say aya me yesem me senka ye jafidie na gum na onkrofo fra mo beti asama America na nasem me ti ha na bia wo so wo pe me nam no e bia me ye oba me peskasem ye wo oba bi ho on peskasem nti sa wo kofa I quite remember say me kwa me ba ye ti me nua be ma me ti me ka next week Shodi ye be sign ato aso me ba cho you show camera nim na final web me kwa dia me ka kira ahwefo o hwe me obi oni mi say me respect ni pa na me bu ni papa say e bia wo what bia bu say ya wo ko dia nyama ye wado what's the problem
Bibi how? They want to say labu. No, listen, see. No. Don't get me angry. Shadi, me patrol say Shadi, dia wo ye no. And me ye no bim be ka say, I say, mama control, ya tra ho. Shadi, me patrol. So, can final words na ya say because of yari awo yari nti, chale umu de obi me matra sa de no. Wo be ka che say me mbo ade. Enti man ka say dia wo bia na wo wo mu ni ti wo di papa and make us just allow me to talk. Papa phone number to ja. Yo abusiafo